usa tingali sa rason nga nung ang mga Hudiyo kuno hangtod karon wa gyud mudawat ni Kristo isip Mesiyas tungod kay nagsigi siya pasalig dinhi nga ang mukaon sa iyang unod ug moinom sa iyang dugo dili na gyud mamatay nga siya namatay didto sa cross. Mao tingali ng problemaha nga daan namang naglalis ang mga Hudiyo, ang mga leaders nga unsaon man pagpakaon ani niya iyang unod nato o sa iyang dugo. Nya plus pagyod namatay siya, nya sige siya sulti nga di na gyud mo mamatay basta mukaon mo nako. Alisod kay nas tanan tuhuan. Pero kitang mga Katoliko nga nagsunod sa pagtulunan sa pagkabanhaw ni Kristo human namatay, dili na lisod nato sabton kining maong pagtulunan. Gilingay mong tupad na nakasabot na gyud ka. Sige. Pero sa akong tan-aw minus gyapon tag pagsabot nganuman. Kusog kay ta mukaon og mga pagkaon nga kani bang mga hinimo sa tao samaan ng mga sudan, rice, kaning mais, utan, isda. Kusog kita mukaon ana. Labing minus labi na ta mga Pilipino katulog kita mukaon sa usa ka adlaw. Nya maguol kita wa na tay pagkaon. Bantay mo ana? Guol gyud, guol kita. Pero pila man kabuk nato ang maguol nga dili makasimba kada adlaw. Taas kamot. Tinoon mo, maguol mo. Mayo di. Oy, perting jutaya. Kamusad o naasad mo yung mga bisita, labi na ang inyong bisita, importante kayo, moingon ka, ugma na lang ko simba. Ano? Ano ipipila din nga, musimba yun. Pero, dali kayo na to i-compromise labi na ng mga madumingguhay ra musimba. So, musugot ra gyud og dili makakaon og Ginoo sa usa ka semana kausa. Pero kaon, ang pagkaon di musugot og di kakaon sa usa ka adlaw kausa, labing minus. Ingnon gyud nato puasa og abstinensya di mangge mutuman. Tungod kay nagtuo ta nga kining atong gikaon dinhi dili makabuhi. Ang makabuhi kadtog yung pagkaon nga linoto. Mao nay atong kuan paghuna-huna. Mao na do na gihapon tay kakuwangan. Labaw na gyud sa dihang gitudlo na ni Kristo. Ingon siya diri, ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako magpuyo diha kaniya. Sige, kitang kasigi kaon sa dugo ni Kristo ug sa iyang kani ba kaning Eucharistia, kitang kasigi simba. Nagpuyo gyud mo diha sa Ginoo. Ha? Di na mo maningil anang utang. Di na mo masuko sa mga taong nakasala ninyo. Bisag tamparuson inyong naong, di na mo masuko. Kaya mo man ay kinabuhi ni Kristo. Di na mo manglibak. Dili na mamakak. Dili na mahadlok mamatay. Kana, mauna na siya ang tinuod nga nikaon sa unod o sa dugo ni Kristo. Magpuyo na tadiha sa Ginoo, siya sad magpuyo nato. Maunay nahitabo sa mga tinunan. Gipamatay sila, okay lang. Gipangluto sila, wala sila'y balay, dagan silag maayo, okay lang. Kay ang ilang gihuna-huna, nagpuyo mang Ginoo diri nako. Ang importante nga nagpuyo ang Ginoo nako, ako nagpuyo ko diha niya. Di na importante og asa ko puyo. Di na importante naa pa ba ko'y yuta, naa pa ba ko'y balay.
Pero kita, sos, mga igihan kay giyuta. Bisag ko sa kadangaw, di gyud kahatag. Sige, lingay mong tupad ina manghatag kasi imong yuta. Oh, awa. Sigig simba, sigig debosyon, sigig pistas mga santos, labi na gini San Vicente Ferrer, niya mga igihan kay giyuta. Daw kay giyuta. San Vicente Ferrer, daw din nagyuta din. Mao din nagitudlo ni San Vicente Ferrer nga pag dinaho mo anang yuta, pangigi mo anang mga yuta, mao din nagitudlo. Hoy, mga debotong San Vicente Ferrer ay mo pakauwaw. Mga baga tagnaong, sige tag luhod-luhod din sige tag hapyod-hapyod ni San Vicente, sige gitag pamugos nga magpista gyud, unya mga daw kay giyuta, makig-away pag yun. Mao kanay ni kaos Ginoo, mao kanay nagpuyo diha sa Ginoo. Da, hilom lagi mo. Mao na si Ananias nga nagpuyo sa Ginoo og nagsunod Dios Ginoo, nahadlok siya ni Saulo. Pero si Saulo gi sugda na og hatag sa Ginoo og timailhan sa iyang pagpili niya. Motong naigo siya sa kahayag, nabuta siya, nagbasol na si Saulo sa iyang pagkaisog kaayo nga paglutos sa mga nagsunod sa Ginoo. Ang leader sa nagsunod sa Ginoo dito sa Damasco mao ni si Ananias. Nya si Saulo padung sa Damasco. Nya mao to natumba siya sa daan. Nya pag-abot niya sa Damasco, di na siya kakita. Ang Ginoo niingon ni Ananias, adto si Saulo. Pandungi siya sa imong kamot aron maayo siya. Niingon Diyos Ananias, Lord, kadungog biya ko anang Saulo. Siya biya na ang pintas kaayong naglutos namo. Og niya na siya dinhi haron tiwason gid miniyag bilanggo og patay. Imo na noong kung paadtuon. Gay ka mo be, imong kontra kapatyonon kay nimo nya ingnon kas Ginoo adto Masa ano adto ka? Ha? Imong bana tuas iyang kabit nya ingnon kas Ginoo adto alagari didto kay nagmasakiton ang kabit ra ba kana ganing sigig duty magabi nya way mo bantay didto paralyze ra ba imong bana adto atiman na kay may nang mag-duty ang iyang kabit naa sa kang nag-atiman sa imong bana. Unsa man mo adto ka dili? Oy, patigbabaw ang atong kalagot ngigagod. Pag-ingon nga si Saulo di nakakita, mirisi. Mo ana kita. May untag mamatay na lang na Lord, ay na lang nag-ayuha kay makakita na dakpon kog ditso ana. Pero si Ananias kay nagpuyo naman sa Ginoo ug ang kasing-kasing ug ang kinabuhi ni Kristo nagpuyo naman sa biya niya, resulta sa iyang pagsigig kaon sa Ginoo sa ilang paghimo ni ining Eucharistia. Ni adto siya ni Saulo og iyang gipandungan sa kamot og niingon siya igsuong Saulo. Dili na kaaway nga Saulo, igsuon na Saulo. Ayuhon ka ni Kristo. Giayo dayon. Pagkakita na ni Saulo, wa na, gakuyog na sila. Nahimo na si Saulo nga magsasangyaw nga si Kristo mao ang tinuod nga Mesiyas. Mao nay resulta nato kung magsigit tagkaon sa Ginoo og tinuod kitang nikaon, magsangyaw na ta sa kaluwasan dili sa pagpinatyanay. Si Saulo nga may kaimpatyon nahimong igsuo ni Ananias nga iya untang patyonon. Wa na sila mudayon og pinatyanay, nagkahiusa na. Mo na kining pagkaon day nato sa Ginoo dinhi sa Eucharistia, dili ni kaon-kaon lang nga muratag ni kaon anang atong pamahaw paniudtog panihapon nga mura lagwa
Kini ang pagkaon nato ubanan gyud pagtuo aron mahimo sa tang tigpakaon ngadtos uban. Ato silang pakanon sa atong kinabuhi nga nagsubay na diha ni Kristo. Sige, lingay mong tupad. Okay ra nimo adto ko kaon sa inyo ron. Ingna ko no. Wa gyud mo lingi. Ingna adto ko kaon sa inyo. Mingon sa na imong gilingi, wa ra ba mi kalungag? Ay okay ra oy. Ang akong kanon dito mao man ang atong paghigalaay, mao man ang atong pagtinabangay. Mao bitaw nga kining kuan, kining gasigig palit na tong mga slots, mao ni sila ang duna nagyoy titawag nato pagpuyo sa kinabuhi ni Kristo. Kay nipakaon man sila nato, mipaambit naman sa ilang grasya. Labi na gining gasigig balik-balik og palit og slot. Kana bang di gyud matagbaw ba? Kada semana, kada buwan magsigig palit. Congratulations. Congratulations. Na iniingon ako, pader, manghambog yung kunimo, pader. Bahala nag-imo ning iwali or dili. Basta sukat ko gasigig palit og slot, din agyo ko magsigig yaw-yaw sa akong mga anak. Nya, naapagyoy mga gitawag niya plus factors. Nilambo og maayo ang iyang negosyo. Midaghan pagyod. Nako ayaw pagsigig hunahuna anang paglambo sa imong negosyo kay kwarta ra ba na basig mailad ka nga ang pagpalit og slot or ang paghatag sa imong kinabuhi dinhi simbahan para lang mulambo imong negosyo. Di na mao. Pakapin ra na isa mo gini akong gihunahuna pader. Pakapin ra gid ni ugwa ni okay ra gyud. Ang importante nga makapugong nako sa akong kasuko nga di na ko kayaw-yaw sa akong mga anak. Hasta ninduta na, no? Kabayran ka, nagsapi. Di, ay. Una, congratulations sa namalit na tog slot. Pero naapay daghan, aron di na mo makayaw-yaw sa inyong mga anak. Palit pa more. So, atong SBF dag, para nis atong kumbinto, amot kanus ani mahurot, pero hot doon tagin niya. 500 pesos raman eh. Nanatay 19,073 ka slots mahalin. Naapay 40,927 ka slots nga available. Ug mahurot ni nato karong buwana o di ba sunod buwan, okay kayo. Palit lang itag 500. Basta na kay 500 palit dayon. Nya ngato sang DCHS humanara ba ni nato nagamit, refund na lang ni. Salamat sa Ginoo kay ning os na gyud. Nanatay halin 22,199 na analay 7,801 ka slots nga remaining tag 200 pesos per slot. Yan doon na sa NCI 22 slot challenge nga tag 4,400 na nasa tayo na dawat nga 362 ka 22 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Simple ra kay kong i-advise ninyo. Basta naamoy 700 karon ipalit dayon. Kana makatabang na sa atong simbahan. Ug unsa may sukli ni ana, mulihok ang kinabuhi ni Kristo diha sa imong kinabuhi. Ang imong gikaon panahon sa misa, mulihok siyag maayo. Kay ngano man imo mang gitagaag trabaho ang imong kinabuhi. Trabaho nga Dios nun, kaning pagpaambit. O dili lang sa dinhi, anhi ka mamalit og slot. Adto ka mo donate kinsa dihay ipakita sa Ginoo nimo nga angayng tabangan. Nasa niingon ako diri pader kaniragi ako usang ma-share kay ako lang gibahin-bahin ang among parokya nang inahanglan sad nya ang amo sang kapilya ayuhonon kay padong ng pista mo adto la sa kung adto pader nako kana moy nindot kana bang wa na ka maghunahuna nga kiniragyod tibuok na simbahan Catholic Universal
Kita sa bitaw dinhi wa man sa tamaguna-huna nga ang ato ra gyung parokya atong atimanon, ato masanggi atiman ang tibuok archdiocese o unsay panginahanglan nga makaya nato, ug ang uban pang mga parokya sa lain-laing mga dioceses dinhi sa atong nasod, o bisan gani usahay gawas pas atong nasod ato pang ipangtabangan. Mao na siya'y gitawag nato Catholic Universal Outlook, one body of Christ. Sige, katapusang lingi na mukaon man jud karong Ginoo, padayon pa kag palit og slot. Padayon pa? Sige, padayon pa more. Kung imo ganinang padayonon, congratulations. Pero di na ka mo padayon, basig mamatay ang imong kinabuhi.